udah Asal, Bang, 3 asal. Kamu udah apa? Udah 3 tahun di Kontrak kita? Apa? Aku kontrak ceritanya. Dari Rabi. Ray. Ray. Harus satu. Dua. Siapa ini? Ambil Friska. Hah? Kasih dia lagi. Kasih dia lagi. Hah? Have fun! It can only be if you put energy. Yes!
Passing. Here. No. Only balls here. No. Bola aja, Pak. Sisanya. There and here. Same as last time. Sama seperti yang kemarin. 9, 7, 6, 5, 4. Said. Look what he's doing. Yes. Good choice. Hey. Good goal. Lihat, Kak. First goal, second goal. Penalty. Look good. Erwin. Kenapa dia diambil?